mare ka re fihlile re galelekile ka Sexhosa a ra fihla re galelekile. Doctor, yes was it a re galelekile se galelekile on se tre galeleka ya on se siso no se tre galeleka rera ya ke nako ke motsotso ke letsatsi ke hora ebile ke lenaneo re teng. Yeah. Araba dumedise. Mamedi dumelang hleng kaofela ka nete mamedi wa ka rata Motheo FM mo re go tsantsi ya teng 88.5 ke radio kgolo mo re sasang ka Freestata mona moena mamedi wa ka rata. Jwale mamedi wa ka rata le qepela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry sentse ke le bona sentse le kene Facebook ka mo dumelang hohle mamedi wa ka mamelang dumelang hleng ke le rata ka pelo saka ka pelo ka kaofela. Eman. Doctor? Yes, what's it? Matata mangata. Matata amangata o de a hlwa le setha ka Sesotho. O de a hlwa setha ka Sesotho. Okay. Amangata haholo mme jwale ke dumela jwale ka o so le teng jena tsohle re tla bona rona re dipota kae. Batho balla. Okay. Batho ba yalla ka nnete ba nyalane le bo mama's boy ba nyalane tloa o ya ha bona ntongwe le di plans tsa rona kaofela o di isa ha bona le ha bona ga ba tloa fela ke bona number 1 nna ke le partner ke tla ha morago ye re na le mathata ba bang fumane hore la le lwana ka mona ha le qeta ho lwana fela le before 5 minutes e feta ba bona ba sentse ba tseba hore le qeta o qabana ba se ba le teng ka diphakanyana ka di face ba se ba batla ho lwana re kopana le ntho tse jwalo hona le ba mamedi ba llang ba kopana le ntho tse jwalo tse ngata jwale he jwalo ka ngaka ya marato re kopa re tlo thusa a go re thusetse hlendati mamedi se ke le dumedisitse he wa se khaya man ona le motho re Facebook mona ka neta. Good evening, doctor. Please just call my name. Okay, Malisela Magatu ka nete ke le bitse Malisela Magatu ke o bitsitse he. Yeah. No, what's a kind? And it man, ene ya etsahala man. Ya batho ba o tla thola hore o nyalane le mama's boy, mama e monki mama's boy, daddy's girl. Oh, and I get talent at him. And what's my kalakai? What's a kind? It kalata bin yahurim. One renalidi family taruna the dirata mama me ke bua dintho nyana tse ngata about this whole thing. Yes, le ho jwale ke le la ka sebetsa ka thata ka topiceng le sebetsa ka thata e thata ka nnete batho re tloile ka mama le ka ratang hore hona le rena le di family tse re ratang haholo ne tseo o tla thola hore o ina le o nyala motho ana le a good relationship le family ya hae. Yes, ne o nyala na le motho o tla thola hore on a a very strong kapa ke family e utlwanang bona ne bona mo mamelo ka rata re na le batho ba jwala ba tla thola hore ba ke family e utlwanang ke family e kopaneng now o thola hore ke batho ba tla thola hore ke batho ba ratang spend nako together re na le family tse jwalo. Number 2 re ne re ba le batho ba tla thola hore ba bang ke bana ba ratwang haholo ba ratwang ka baka la hore ke bona di breadwinner bahlodi ba bohobe ke bana bahlodi ba bohobe. Now hona le batho ba a krea pele ke hore hona le batho ba o tla ke o nyala motheo e leng family o thola hore ke family e kopaneng bona kapa kana go tsene you commit yourself le motho o tla thola hore ke breadwinner ha bona and o ska ba nyala na le breadwinner o mathate family breadwinner. But it's a topic for another. But what's haram bohobe? Yo. Botitombo we. Yo. Hi. But hey, Mamedi, you know, it's a topic for another day. When I learn about the tolerance the breadwinner. Now, the breadwinner, hangata mu Mamedi, haiba uli unyalane le breadwinner habona. Mu Mamedi wakarata
you should know that ore ha hona mohlang family a yesa tlong ba party ya lenyalo la hao, because o tsiba krijolo tsamile ka khomu ya bona eo le ena le lebisi la bona. So when khomu ya bona ele mono mo we inkile wena we beile ho wena mo, automatically ba tla ne ba ka ba bane ba motlise hae hore ba ne ba tlo thola lebisi la no yena, because this person ba phila ka yena. So if we nyalane le breadwinner mamedi, you need to know that ore motho a o nyalane le breadwinner ha bona mo mamedi ka rata, you need to know ore family ya motho ntse tlo ba party ya bophelo ba for the rest of your life, so lanka ba ntse ba phela. Ke bobedi ne ya boraro, re na le batho bana bao o tla thola hore mo mamedi wa ka ratang ke batho bana ba o tla thola hore ha kore ba sebedisitsweng ke bo mma bona kapa ke bo ntata bona to fill the void ya separation ya batswadi ba hae. Ke kopa ke etinya heleke wala wena o bua thata jwale. I'm telling you that a bua thata go etse mohlala ba sekang o bona batswadi ba runa ba so they always use bana ba bona to fill the void. Ha ke nke hore ke divorce ne le mosadi wa ka ne be ro yetsa wena, then ha o so le teng and then kapa le se le teng le bana ba ka ba le two o ngwana kapa moshanyana wena mo mamedi wa ka ratang ho boyetsahala mo mamedi wa Motho FM hore ke arohane le mosadi wa ka kapa ke arohane le monnaka be ke nka bana ba ka ke ba sebedisa to fill that void. Now bao ba phela le nna ba be ba hole le nna ba holele ho nna re be different re be everything. Hona ba tswedi ba jwang o qala o bona ha qata o divorceana le monna wa hae o tlo replace monna wa hae ka bana ba hae. O ya itse ntho o tlo phela le bana ba hae o tlo ebile a re nna ke phela le bana ba ka nne nna ke sa batla ne se ke phela le bana ba ka monna ka ke ngwana ka okay hore na le batho ba jwang na batho ba jwale ke bana ba le bana ba bona, then when wa fihla nyala motho ya jwalo ya nang le a very strong bond le mama hae kapa le ntate wa hae, then o nyalana le motho ya sebedisitsweng ho fill the void ya divorce ya batswadi ba hae, still you're still going to have a problem. And ka bo mamedi wa karata re na le ntho tse jwale se re na le bofuto jwalo batho ba tla thola hore re phela le bona thola hore motho na the reason why ya sa kgone go wana le family hae ke hore fela o nyetse motho ya neng a sebediswa to fill the void. Now that di qala mono dintho tseng di qala mono mo mamedi wa karata. Now then ya o qetela he dingata mamedi but ke kopa ke be ka tsena tse four ya o qetela e dangerous mo mamedi e yetsa hore di partner tsa rona tse ding di sketsa tloa ha bo bona thola ro monyetse ba tudula ale ha bona ke hore ba bang ba bona ha bana di backbone o nyetse motho a sena backbone ya sa gone o yetsa di decision alone yeo o tshwantseng ha isale a hola a thusa o yetsa di decision, every decision a yetsa o tshwantse batswadi ba be involved bana ba bo ba be involved re na le batho mamedi ba sa gone o yetsa di decision all together. And ha o ka nyalana le motho a sa gone o yetsa decision mo mamedi is either tlo nyalana le motho ya tlo o tlo monyala le batho ba mo thusa mo yetsa di decision, o tlo nyalana le motho yeo o tlo nyala you buy one you get 2 free or 5 free, buy one get 6 free, 6 free. O tlo nyalana le batswadi ba hae o nyala ne di different tsae tse mo thusa o yetsa di decision le bana babo because this person o nyalane le motho a sa gone o yetsa decision a le mo, so over forced hore batho bana ba mo thusa o yetsa di decision e be party ya lenyalo la hae, because le ha le ka ra lenyalo ha gone o yetsa decision unless hona le batho ba gona mo thusa o yetsa decision. So batho ba sa gone ba sa gone o yetsa di decision ba forced ha o monyetse motho jwa o ba forced hore e be a etse batho ba mo thusa o yetsa di decision e be party ya lenyalo la hae, because yena gone o yetsa decision. That is why ba bang ba sa gone o arohana le di family tsa bona ba sa gone o arohana le bana ba bona, because ba bang ba gone o yetsa di decision alone ba relaile batswading ba bona.
now ya di last ya momamedi ke shawa ke abo 6 ke abo 5 here ya di last ya abo 5 engwe ke ena e dangerous momamedi wa karata ke o re tlose batho maabo bona o tlose motho ya ratwang ha bona o botlo mo beya ka tlong ha o qetile bana bo sa mo fele rato leo a neng a le thola ha bona ke engwe etsa gore batho bana ba end up ba se ba khutlala mane mo ba ratwa because ya etsa la tlo thola batho ba nyalane mo mamedi o thola o nyetse mosadi o mo tlositsa ha bona mo anana le di sisters tsa anana le bana babo mo an hono le monate mantsibua ka di weekend ba dutse le bana babo ho monate wena o motlosa wa monyala ha o qetile every day o mosia le one wena o tsamaile o itsamaetse le ba khotsi ba hao ke engwe etsa gore batho ba end up ba se ba etsa taba gore motaro hai okay because wena o rata o tsamaya le o rata o tsamaya le ba khotsi ba hao nna ke tla ke kele hai now as a partner ya motho yona o latile motho yona ha bona o motlositse ha bona o motlise bophelo ba ha o qetile ha o tsebe ho kwala void ya ya batswadi ba hae ha o tsebe ho kwala void ya bana ba bona because o molatile ha o qetile and then o teng ke yena ke karolo ya bophelo ba ba tla qetile and then o lonely ngwana batho that's when ba bang ba bona ba qetile ba se ba mata ba bo bona o thole re ke part ya family ya hae full time. That is the problem. Di kala mono di ntotse. Re tshwere mathata. Ke mathata. So re tshwere mathata. Now, but one of the problem is they need to sit down momamedi ba check or ke im problem because momamedi how can di sheba di ntotse ke bileng ka tsona. Ke hore once only breadwinner momamedi ka rata family how they will be part of your marriage. They will be part la ka baba wa nyalwa in Johannesburg. Momamedi family how ba ntse ba tlo ba unto le mon batlo because batlo dula ba bua le wena batlo dula ba le part ya bophelo ba hao momamedi e tlo ba bothata bo tshosang ene is something that is happening batho ba bangata dintho tse ke di mention le and most of the things tse leng hore o di mention le wena doctor ke tsona hangata tse qetellang di susumele di tse di karohana hobane ke botsa potso ena tjena na hobane re hlokomela hore hona le batho ba ileng hore ba ya tswa because ba fila hore bona ha ba part ya family yena and there are things telling hore di kenelletse me dinka boemo ba hae di mo kwalla ka ntle e bele hore di factors tse le tse ngata tse le ke tsona tse nkang di decision ka yena ka lelapa la hae ba ileng hore ba amane le yena yeah, it's all like that. It's all. What's it called? If but talk about the problem here, Runa Mamilo Karata, if a linguist, I think that one is the biggest challenge. When I'm Mamilo Karata, Kyo fella, Wabana Yenik Tobacone about was a honum, we get a decision. Kyo make a problem is about was a honey get a decision. Because Muhammad, how young an Mutasa Honu gets a decision. But one bomb me at the decision, it over party alignalo high. But over party alignalo. And Mamma and in 2 years, I'm Jolo, Kabu Madimabi, Kyo fella, Haretibu set the boundaries when I'm Mamma Karatan. Or okay, na familiaka, back and a mona official lamona, Kappa, Banabesu back and official lamon, Haretibu who set the boundaries on a Mamma Karatan. And that is why Mumamedi Manyalo Aruna Asafara because Mumamida Karata Renyalan in the Batman about the hook. Yeah, Haretibu set the boundaries, Yaukatela Rehono or Haula Barking by the Tanantin, Hujan. Ni Bizan Tonento, Hujana Kanaki. Bob. Bob. Yeah, but okay, Cashuavareke, umbilical cord. Yes. Nick Batalin. When Opila the Mutasa howling umbilical cord when I'm a Mamilo Garata. Yo, and a Mamadi Batuan about John by Traki. Yo, you mammy, or Bana Yeno how umbilical cord Mamilo Garata. Ototolor Unyalane le Mutu. But each and everything ya habona ka ofela dintwa tsa habona di frustration tsa ne ka ofela momamedi o ntsa le connected le tsona nne ga o kena ka tlung ha hao motho ke yona ha thaba ha mo botsa ke he ne ke bua le mama gote ntho tsela no ntsa lwana le thabo go re itse go ga ke mathata momamedi because ha gaola umbilical cord so each and everything ya habona is still attached ntse o ntsa le attached ke
momamedi wa tsana le batho ba tlo thola gore manyalo a bona ga monate and how se ba re why lenyalo la ile se monate ka relationship ya ile se monate ke gore fela o ntse le attached le family ya hae so to an extent le dintho tsa family ya hae momamedi e se le part ya bophelo ba ha o fihla o walla ha o fihla o tense ha o fihla ha happy ha o mo botsa bane hey ke tswa go gae waiting because batho ba tsebo gaola umbilical cord momamedi wa karata gore motho a itse gore now ke nyetse dintho tsa hae ke tsa hae na I will deal with a haka now harriet even if momamedi sentse re na le malapa rona batho ba rona ba batho momamedi re sentse re na le malapa re le bontate o tla thola gore we still re sentse re le part ya di-family tsa rona mara ha o qetile wena o ipolele through you want to build your own family but ha o qetile kwanane o santse na le family ya ne ngata yane bo mang ba tauwe ba ne ba lwana ya o affecta mona lenyalong la hao moangwenza mama ngono ba banga ke ba etsa dimpho tsa badimo hulwanwe dimpho tsa badimo ba banga he hulwanwe kai ho ne sitini ya family ho lwanne ha o re wa sheba momamedi motho ena yo nyalaneng le yena le hoja wena le motho ya na le peace ya na le khotso batho nyalane le motho ya ntseng a le so much attached le family ya hae and yo o tlo thola re qetelo ya qetelo dintho tsa ntsha family ya qeteletse le part ya and the only thing e tlo thusa batho it's when batho motho a tseba hore nna ke nyetse I am starting my new life ka kelelo yaka entšha ke starta bophelo baka ke starta future yaka ke starta everything because momamedi when re ya manyalong re lo nyalana it means re qala bophelo bo botjha o qala bophelo bo botjha bo different than bophelo ba halona o qala o etsa dintho ka tsela different than halona so ntho e tlo re thusa momamedi it's when re ka ra understand hore ha ke nyalana ke nnete ne ke le mama's baby but now se ke na le mosadi e ke tshwantseng ke mo lead as a husband I have a family ke na le family e tshwantseng ke lead and wa bona momamedi if you been trying ha ka ba nyalane le baby ke mang ntate wa nto le ba bitsang baby's boy kapa le ba bitsa daddy's boy yeah, mama's boy yes ibile ha o le monna teng jwa lo sa khonong ka diqet le daddy's girl yo indoda engakwazi uthatha isigqibo monna sa khonong ka diqeto jalo o wese because you must remember as a husband ku wena head of the family ku wena tshwantseng a fane ka direction in this family ku wena tshwantseng atle ya tshwantseng a direct the family or family ha re tlo re ka but if o sa khone di etsa ntotso ibile o le monna ho wese mmamedi until banna ba understand hore when o tswa khalona you need to understand hore jwale o lo tswa o lo ikemela o lo qala ho etsa dintho ka tsela ya hao o sa yetse dintho o ya tella mo tswang teng jale ha o le yena monna empa o bo fumana hore family ya mosadi ke yona e o nkelang diqeto le bana babo le metswalle yabo wena o le monna ka tlu o bo sa khone o sa khone nka qeto ya lelapa la hao o sa khone le direct the o tlamelong le direct ka teng o sebetsana jwang le ntho ene ya etsa manyalo a jwala hona mhlantlho le survivor ana mhlantlho survivor mameli kore wa sekhaya la re ke ra reng lenyalo le jwala una mhlantlho survivor never how hona lenyalo le tla survivor le jwalo because you must remember what we etsalang jwalo hona bolela hore you don't know who is the driver of the marriage because lenyalo le tshwanela le be le driver momamedi marriage is like a car ha hona kolo ya driver ke dintho ke di driver a tsepedi doesn't matter or when out about driver o lo kae but there is no way o tlo khona go drive o thuse partner ra o drive momamedi doesn't matter you are a perfect driver but if ke na driver this kolo yena momamedi o tlo tshwanela wena o dule mono o allow nna to drive so the problem gore batho ba ngata ba tsebore lenyalo le hloka driver momamedi wa karata marriage e hloka driver relationship e hloka driver and le yona driver o tshwantse be driver e tsebang ditaba tsa tso e tsebang go director e tsebang ena le vision e tsebang gore lenyalo lena from here re ya kae ka lona plan ya rona ke le thusane o be wena motho ya nyalane le motho le thusane go ka bophelo but e seng gore le drive le babedi now you can imagine if ke le driver ke le ntate in the family but a qetile
everything e ke buang ho tshwantse le family ya ba fihla ibe party ba tlo tshintsa ba bue tsa bona dinto mamedi manyalo jola ha last night ke ba ke le jetse sepiri ne fella a fedile bina mangata a fedile ya mamedi o ka re tshwara fela ho WhatsApp mane o re fela 069 846 5476 ke mo tla re fumanang teng ke WhatsApp fela ha e founelwe 069 846 5476 ke WhatsApp yeno ha batla re letsetsa o ka letsa fela nomoro ya 071 394 9560 ke ipheta 071 394 9560 mamedi keno are amen ntate moruti that's true ha hona nnete e fetang eno ya e mong keno ka mona mo mamedi o ka kie bua ntate bua hle bua go ba bolelle batho ba e ka ba banna e ka ba basadi nna la ka lenyalo le qhalane ntate ke family ya habo le qhalane lo tjela o batla go khutla hape ha o possible wa lutwa ntho tse ding ntate 2 years aile ke ngona mamela ka family ha too much mamela ka family ha too much mamela ka dishimi too much go ba jetse November ba jetse ntate ba jetse ntate November ba jetse morena thank you moruti wa ka ntate ka mo bua tate bua go ba jetse mo lenyalo Ntate le shore topike thata fandaga le shore topike thata ba bona tabe le buang ka yone gape ka gongwe e tshwana kana le gore a o kene mo lenyalong le motho go ke go especially ha le tlhago go malapeng a mabedi a hapaneng because kana go ngo kry wona le motho wa ntate o kena mo lenyalong le motho le mfo go ga bone ke batho ba dileng ya la botle ba dirang ditiro tse di betere la botle then wena on your side ke wena le monosi ba go galona la ba se dikubo tse di khutsane mara ba go tla senyana and then hana go entse ya go ka ntla go ba phetlile la botle ka ba ka tiro tse di betere la botle gantsi ba rata go dira gantsi ba rata go dula ba le sopo sengwe ha o tlola o sheba la o se mo tseile le wa gago ba tlo go dula ba tšhaka wena o le repo sho tlo go dira o tlo go tsaya familia ya gago e belela ko thoko o boletlela ye ya bo mosadi e tsene bothata bo simolola teng mo bo re ba me ke bua ntlo ke itseng ha o tlola o sheba motho a bone go ga mamanage go ga kae go dirilwe yana le mosadi wa gago ntwe ya go tlo go batla wa etsa tlo implementa ka tlo kana go tse wena ke ntho sa e batleng e diragale ha o tlola o sheba bravo nne man dilo tse tsotlhe tse ntse di diragala me ka go pheisana kgang kapa go mo competitioneng ha manga dirile eng mango dirana mango dirana gore ai mo manyalo mo kana go ngwe ne ka re motho mo jaka go o nne driver go tlhokagala driver's license for o nne go ne ka go ka nna le kgolo go nna le qualification tsa go o nyale wa bona o nne le mosadi ha o ka diragala mona wa go o nne le qualification ke nagana go ka nna botoka go thata bo ntate kantle Dumela moruti Novi le ntate Mhlekazi nna ne ke kopa fela ke re Michael Jackson are speechless. That is what I want to say. I'm speechless. O pile khomole naka. Ne wa mas Dumela moruti November o bua nnete. Yo nna ya ka ibile senyegile. yo Sontaga re ne re dira 8 years. E sentswe ke dikgaitsedi tsa motho wa ka. Mhlekazi re ntate November mo ke o bua ke nnete gone bo mmeba le gone go gakgadi go bo mambo mmangwane ba ba aroganyang ba nyalane ka re nka ba re ditse ene ha ile moshimanyana o itse gore wa ba setša o gatiwa gore o fiwa tšhelete a fiwa tšhelete a sa bone gore go sengwa lenyalo la gagwe
hela buiwa ka phone se tsa tla a o tatile ka no a itse go shelto go itrese omnya uthi amen ntate November. Amen moruti wa ka le nna monna wa ka o nka decision le bana ba bona ha ana backbone for himself ijo wa tla nkutsisa botlhoko jo dumela ntate Novi Dr. Novi nna wa ka monna ke mama's boy ka nnete ha gona o nka qeto le nna I'm always the nna wa ka mme wa hae o hlokahetse hona le osi a mohlahlamang ebile o ipitsa mmage motho wa ka I wonder why because she's the third sister au bana yeah all right dumela moruti ngiyakuzwa lento uyikhulumako mina ngihlala nomuntu asishadanga ngathi ngelinye ulanga ngathi ngifuna siye ekhaya ngithi wathi ngiyokwenzani kini lento ingiphethe kabi kakhulu kumanje asikhulumisani ngoba akanaso isikhathi nami njalo uma ebuya emsebenzini idlulela kwabanye abantu bese abuye ngo10 ebusuku helik yo Pastor November gets haba di mama's boy hle and ke bad luck ka tsona phone a hle ke mo hloka lebitso ya ba ke smap na mamedi ke rata hore dintho tsena re di shebe ngapha na ngapha re di shebe ka hohle ne that is why sometimes I bua le lona ke tlo bua bikare sometimes ke contradict because as much ke bua le batho ba itseng but sometimes ke ba ke checka the facts yes ne sometimes wana mamedi wa karata kapa ke sheba course ya everything you re fetang mo tsona kapa e re lidela ngo re phele bophelo a sona now what's why ke tlo le bontsha ke batla go qala batho bana ba o le ndi mama's boy in bam kofa le bana ba remote controlling ke di family tsa bona what's okay I've learned something when usna next ha se ngata family ya we ibang party ya bophelo ba hao when you don't have anything or when your families are benefit next when o sebe most ya batho bana ba di family tsa bona di leng party ya maphelo a bona o tholore bana babo ba tising and ba ka ra lenyalo la ba controller monna wa ho kapa mosadi wa most of the time mamedi ke batho bana ba o tla thola hore ke yena a kre ke bile ka breadwinner ka rona le batho le ndi breadwinner most of the time but bana ba bang family tsa bona dina le tsela ya o etsa e ka re dia ba rata mara di sa ba rata mamedi kopa lengko family tsa lona batho ba nagana gore di family tsa lona di a le rata o thole gore so bile every time o nka di decision from your family o mathala family nyao most of the time o latela experience ya ka mamedi bana ba batho even batswadi ba rona mamedi ba gona go rata when ba thola something where ba teng batswadi ba ratang nje bana le lerato la le genuine mamedi wa o thole gore ma wa o rata even if ona next but rena le batswadi ba re ratela melemo ya rona re be re ba le bana beso ba re ratela melemo ya rona el ka bo madimabi most ya batho ba o tla thola hore di family tsa bona ba tising ene ba kene manyalong a bona ke bana ba o tla thola hore ba benefita o bona family ya benefita wena and that is why le lwana ke bana ba pele ba tlolang hore a go utla phuma kuye motlwelle ngwana go ga e bua don ha o lwana le monna wa kapa lwana le mosadi wa especially when family ya hae benefita ho yena mo mamedi ke bona ba tlolang pele tso ho yena ke bona le ha le lwana mo mamedi ke bona ba molwanelang dintwa ke bona ba nkang over dintwa tsa hae di lwanwa ke bona ba involved you know why because most of the time ke di opportunity most ya batho ba ngata ke di opportunity di family tsa lona ba please and di family tsa lona ba compromise manyalo a lona ba compromise and because sometimes when I'm mamedi wa karata le tlo bolawa ke ntho one ke hore sometimes le tlo bolawa ke hore but a le tlo gona bona la family tsena tsa lona di le use and family tse ding tsa lona they are very dangerous for manyalo a lona and family tsa lona di so mamedi kana go tse ding o thola ra o qeta o nyalwa bana ba phela ka wena ka bana ba benefita o tswa wena
na ha qeta go nyala ba ntse ba tlo rata ba sa sole ke ba khona ba tlo dula ba le teng ba ya tshaka ba ya kena ba ya tswa difounu di a kena mo mamedi wa karata e re mohlang dintho di lobokaneng di senyehile o so sa ba se kgone benefita wena ba tswile o setse nyanye. So I will say mo mamedi lona batho ba matha ba nahana gore le ratwa ke di family tsa lona le tshwanela le be careful gore ke le rato le jwang lena because ba bang ba lona hona le batho ba o tlo thola gore ba le senyeditse manyalo a lona o thole family ya hao bo os ba hao mme wa ho senyeditse lenyalo le fedile ha le qeta fela ha ba qeta o realize gore le wena ha o sana nix ba sa benefita anything from you le wena ba o change re ka ba phone re ka re motho a tshentshetsweng ke family hae a phone because ba kwazi googlanda ba lo pakisa le dithoto a lwana le monna hao kapa le mosadi wa ba tla ba tlo pakisa dithoto he tsa ma tlongwana go gae o ka se shotlege yana boela go gae bila ha ra go leleka o ntse tshwere bohobe o ntse ko ba no tshwere bohobe ko ba no na le ntwe ba benefita mo mamedi o tlo phela le bona o qetile bulutsa everything to bona o tlo bona treatment to change. That is number 1. Nthono tshwantse e ka re bile yone mo mamedi re ka nka mo mamedi ya re ntate moruti November le mhlekase yeno ke experience ha re ke le mong fela ya ka ring aka e confirma o tholore ba ne ba o supporta family ya hao ba le hlakoreng la hao e le part ya bophelo ba o ba kene lenyalo la hao ba tla le qeta o fela ke ba o ka re ka ba botsa gore ba o kaino ka sghono no Westminster dismissal AWOL. Yeah, mamedi AWOL. Westminster. Ya, hari mohlomong re tla kopana le yena mo. Re tla kopana le. Now, before re mo re shebe mona. Again, mo mamedi. Enwe hape. Runa batho. Bana ba o di family tsara, bana ba runa ba ratang ho ba part ya bana babo ba tswadi ba bona. We need to understand again. Agree kana go tsene o tshwantse dule fatshe. Yes. Re check gore le runa iska ba kiruna ba phusetsang batho bana ba di family tsa bona back. Yes. Because o tholore ona ratua ha bona, ona fua le rato. Ona ratua wena o monkile motlise mona o qetile ha o mo file rato la. Number 2. Hona le batho ba tla thola hore ha thole support from partnering ya hae. Ibile batho ba mo supportang ke bona bana again e ka etsa la mamedi hape o thole the same partner how ntho mo etsa gore a mathele family nya hae o tlo thola ke ka baka la runa di partner o thole motho o keno ke monna wa kapa ke mosadi wa kapa ke boyfriend ya kapa ke girlfriend ya but you are not there how mo feel support you don't care how na tabale and le haya a go through dinto you are not there. Ibile wena ke wena mo tlisetsang frustration automatically motho ya jwalo o tla batla o mathela mane mo a fuang support mo a ratwa. So le runa mo mamedi we need to sit down re shebe iska ba le runa re nkga le futa o phusetsa batho bana o ba phusetsa di family tsa bona because o mnyusa ba lekela go kwapo e mo tla mathela di gaitse ding tsa hae e mo tla mathela o mme wa hae because wena as a partner ya hae ha ona tabali yana mo tsotele. Hona le batho ba ntshitseng batho ma ba bona mara ba tete ha bayo you are not there. And the Bible ere mo mamedi wa ka ratang ere monna o tla tlwela maele ntatae a go marele mosadi wa gae ka mantso bang ha motho a tlweletse maele ntatae ene ane abarata ba morata you need to be ready to play the role tsa batswadi ba gae mamedi ko paleng go. There is no way nka tlwelang batho ba ke ba ratang ke be ke tlo phela le wena ha ke qetile mo mamedi wa ka ratang be ke sa thole le rato wena be ke sa thole mofutu wena but ke tlweletse batho ba ne ba mpha mofutu ba ne ba nrata and once Bible ere monna tla tlwela maele ntatae a gomarele mosadi wa hae if mme wa ka o na nrata ndalo se ke fihle wena o le mosadi wa ka it means o tshwantse mphele rato lane le mme wa ka nampha lona o tshwantse ke lutlo so that I must forget ke lebale ka mme wa ka nketsa gore ke lebale ka mme wa ka nketsa gore ke lebale ka ntate wa ka nketsa gore ke lebale ka di sisters tsa ka go tlo re go ba le wena man ke na le everything go tshwana la ke na le mme wa ka go tshwana la ke na le sisters tsa ka ona but ka bo madimo ka re tse jwang o tholo re ntsola motho teng mo philong bao but o tlo you still miss your family maruna le motho. Yes. Ai mame ntole na ngata. Yeah.
alright ha e need bazalwane. Dumela mohlekasi ka mole moruti wa ka ke mo ratang wa bona o butwantsa bua go ha o iqetile he novi o butwantsa bua go ha ke batla bua hore ke re o iqetile yana le ditsebe ka utla se ke se buang o iqetile o butwantsa bua mo ha ona ye ngwe ke ka bua mara no se tsantse tse tlare dumela moruti wa ka ya rateang wa tsa enkamang haholo ena ke ya batho ba hlokang ho khaola umbilical cord ba hlolehang ho e khaola ke na le molekane a nang le bothata bono ba hore ha kgone ho khaola umbilical cord lapeng ma tswang teng o na le kgaitsedi yabo ngwanana a mohlahlamang ba hotse ba le babedi jwanong ka mogho ke mo elellwang ka teng nka re ba hotse ba na le moya ona wa ho computer hore ke mang a batlang ho hlola e mong ka dintho tse ding jwanong bothata ko hore yena o kene lenyalong le nna empa o ntse a le moyeng ono wa hore o ntsa computer le ngwanabo empa yena a le lenyalong ha ngwanabo a ka achieve something koro o feel under pressure hore le yena o batla ho achieve ntweni empa o itibala hore o lenyalong ha eba monna wa ngwanabo a ka reka koloi kore ke tshwanetse hore ke be under pressure hore ke reke koloi le ha eba ho fumane hore batho ba ne ba phela bophelo bo ka hodimo ho feta bo rona re bophelang hobane le dithutong e le batho ba ruteileng haholo ho feta rona but ka baka la hore o hotse a computer le ngwanabo kore nthweno e kenya pressure lenyalong ya hore motho ona ha kgone ho khaola that umbilical cord e tla mo khaoanya le ngwanabo hobane o sa le lapeng le leng ibilano o sa nyetswe se etsahalang ka lapeng le ka kwanana ha se a tlameha ho mo ama empa connection e ntse le teng ka mono ha o tsedi morutwa e ntena hona hore motho ona ha kgone hore a ka gawana le bophelo bo phelwang ka kwanana a tobane le ba hae kore topic eno e nka mme ha e fihla mono morutwa ka modimo o hlona lo fatse ntate November dumela ke mametse na ka nnete ba ntse thuba le bole di tsentsha hona le mokukula wa motho ka me ikemela o ikemela ke kello ya hao o kgone ho itwela dintho ka kello ya hao ka buana wa hao leihlo la hao motswalle wa mawana ka bona o sena independence e semeleng sa motho o ithuta wena ke o ipa nako nda tsa bona le batho la yona hangata o fihlela o nka nako a tsepe motho ko wena o ka karabnya And I'm not saying you connect, so I can so connect. Kalau imagine how can I know haiti ba ndo tama idauta island na kichina kapo island ke bona chino wala montavolo ntale kika haso lipona kapa haso libishi how itse ba ole hantle pone how ile bahani le ka mogwena bona kati jwale ene la le jwale pa ho tseba ba ye ko ba o ipone tse sono ya ka vision ya hao tsena tse dintse di tla teng thank you kalabo Timala ntse November o bone tsangwa experience e tseba hantle ka tsebo bua ka body card ke bapadi e feta motsotso no tsona a khona ke dikene tsa yo hayi ke yami ngxaki ke west ngoba wami ke walanda abantwana bakasiswakhe walanda nowakhe wazobabeka apha kwami ngoka kandilawule manozanye ecala xa sixabanayo ngoku bayema athi kwenzeka ntoni yonke loo nto leyo so akukho into ibambekayo apha kwami sendiyazibuza uba ndinopopi okanye ndiyintoni okanye kwenzeka ntoni ingxaki nje yodwa le hayi into edibene nefemeli iyingxaki nomthelela kakhulu neyami ifemeli ayizi ngokuza apha kwami tu dumela Dr. November lamhlakazi yo ana wa ka monna o khalefutha o ke mathele ha go wa utlwa he
nyala wa di utlwa ha ka ta o nkenya bophelong ba re tlo batla go utlwa le fota le jwale ke thuswa ke fumana ha rona le ho fihlella ka sekolo na ke na le 28 years ke thuswa ha rona bana ba bararo ba rekelwa ha rona le diaparo tsa Christmas ba thusa ha mmo le yena aibo yo ho fihlella ka sekolo le bua ka nna Mamedi o batho FM ke kopa etsa tjena ha o romela voice note ha e ska feta motsotso na go rena nyane haholo ha e ska feta motsotso. Good evening Pastor Novi. It is true today the family she was helping Yane mama's boy from Amanda. Dumela mbontate le bua nnete ka nnete. Good evening Mhlekazi and Pastor Novi. Jo na waka inele mama's boy inere ha ke qabane le yena be ke ya habo ke lo reporta mme o nanjwetsa hore o tla mo khalemela be ke ipotsa neneng cause re teng mo I really to know no hasa leyo hana backbone ho hang o tla mo khalemela to moruti November waka one a utlwa ka mamage le nna kage mamage a timela nna kage a kena pone no o godiwa ka nko ke baradi yo re tswa tshepong jo magistrate a mo bolella matlhong a re wena go jele phetla maybe Novi ke ena a ka mo kgonang ekes mo 20 year marriage e senang molemo Mongare, I wish nkaretsa di recording tsa mme wa Masole. All right. Jo ntate November le ha o ka thola man o e qetile hle family di kotsi ha ona le ntho tseo ba di benefitang. Jo moruti November o tabotse pelo ya ka monna wa ka o la mamela family ya hae haholo. Lenyalo la rona le eme no ha le pele ke bohloko ibile ke dula ke ipotsa hore na ke ne ke keng ka ho itlama ka lenyalo le monna ya senang backbone ya ne yo ke 3 November o ngotsitse ngata ke tla bala ile ngwe fela ke 3 November le nna ke I experience jwale ba ile my blood families motwenze re matla ke o ke ena bana ba mo support bana ba mo support re ke qale mona Mhlekazi le Dr. Joe uthetha inyani doch re anyalwa hle ibile ke tswile ntate ke nozi Brandvach are hey ke lenna ke experience jwala ba ile my blood family I am all alone with no job and financial unstable lauka thola ntate Novi ke nozi ka Brandvach are mo tabotse are some mothers are afraid that we will replace them, and that's not the case, because we will be in that man's life in a different level. Yeah, no. Rekas kono di bala kaofela ke ra ba mamedi. Nnete moruti jo ntate moruti e bohloko ba ba lebatsa le bana ba bona ke hobane bona ba hlotswe ke manyalo a bona mare ba kene haholo manyalong a bo abuti ba bona John ntate moruti o re thongetse bosiu ba ka jeno ai tate Novi e tletse inbox ya ka mona e tletse ka tsela engwe ya mohlolo nka se gone o di bala kaofela now momamedi now le tlo bona hore why manyalo a sa tlo survive mamedi wa karata I'm telling you le tlo bona why manyalo a sa tlo survive momamedi wa karata into better bantu into shapa batho momamedi wa karata ya pele there is no way momamedi wa karata go palo nkutlo yana go palo nkutlo momamedi wa karata if wena haona matla o dima kelelo ya hao ha e tsebe ho rana bophelo ba hao
mo mamelo ka ratang, because you must remember ka o fela rona re ile dikelelong tsa rona gore re rana bophelo ba rona jwang. And if kelelo ya hao e weak mo mamedi wa karata ka bo madimabe o create la batho ba ba chance ya gore ba tlo rana bophelo bao, ba tlo rana kelelo ya hao, ba rane le bophelo bao. Ke ngwe ya dintho batho ba sa itsebe mo mamedi wa karata go kotsi mo mamedi wa Motheo FM hore o le monna kapa o le mosadi mo mamedi wa karata e be lo re kele wena ha o gono kelelo ha o gono thusa o etsa diqeto, because if o se good ho etsa diqeto mo mamedi wa karata o create la batho monyetla gore ba tlo etsa diqeto. That is number one. And mo mamedi ha o nyalane le motho ya uta wena as a partner ya ha jolo bothata lo fitisisa, because if asa gone etsa diqeto e wes abadauta wena as a partner jolo ba tlo etsa o tlo ya ho batho bana ba ba aba truster, o tlo ya ho bona ke bona batho ba tlo controla bophelo ba ke bona batho ba tlo rana nke kelelo ya. And mo mamedi that is why manyalo a runa a tlo ba le mathata tsosang ho fihlella batho ba understand hore mo mamedi hloho yenu ya hao e kentseng boko e kentseng kelelo modimo file kelelo so that you must be able to run your life. And if mo mamedi file hore mare kelelo ka ha inthuso etsa diqeto tse right, mo mamedi kelelo ya trainuwa tsamayang di workshop kopanang le runa ko mo mamedi dulang le runa fatshe ntate moruti November ke na le bothata bo somana ke etsa di mistake most of the time di qeto ntse ke di etsa, then re tlo dula fatshe re thusa, because at the end of the day if mo mamedi o sa gone o iketsetsa diqeto mo mamedi you need to know that or if o sa gone batho ba tlo etsa diqeto ne ka bo madimabe. Now if nako yetsetsa I mean if o nyetswe then o boyetso sa diqeto ke batho mo mamedi wa karata. Now hona le possibility or le division pono tsa nna di tlo fapana, because wena I mean monna wa ho tla ba batla re le kwana, family ya hao yona tla ba batla le kwana, kapa mosadi wa tla ba batla le kwana, family ya yona tla ba batla le kwana, ene o tlo ya ka morabana bana le influence o di mabophelo bao e leng bona family ya hao. Mo mamedi wa karata if re ke ra di understand ntwe ha wa tshwanela hore batho ba be le influence ho di makelelo ya hao, because once ba ka ba le influence ka ba le matla ho di makelelo ya o bothateng bo tshosa mamedi kopa le nkuru. That is why re tlo ba le mathata manyalong a rona di relationship re santse re tlo sokola mo mamedi. Ewes ke ena emhlekazi le wa sekhaya le mo mamedi when o se good ka when kelelo o sa operate handle batho bo relaile bathong ka dikelelo tsa bona ka bo mama mo mamedi when I'm sorry to say this lena laure if o le dom I'm sorry to say that again a puo engwe if o se good ka po le dom mo mamedi wa karata le house o lidelwa downfall ke batho a o tlo bona they and I pinned miss call if your mind is good winga diqeto. You must remember if your mind is good to nahana le half family ya hao e will lidela downfall gore ba batla o destroy bophelo bao o tlo ba follower, because wena o gono inkela diqeto e bile kelelo ha go go bontsha gore ke into right le wrong, because go khwabonta banjalo when kelelo sa tsebo operate ntle mamedi wa karata ha hona mohlang o gona go bona what is right, what is not right, what is good, what is not good. Ka bo madimabe mamedi batho ba jwalo le ha ba se that is why una le batho ba ilemba family tsa bona di ba drive tse thube manyalo a bona ene mo mamedi bana ba o support ba o nkela diqeto, but because your mind kelelo ya wena tsa gone o bontsha gore these people ba inkisa downfall jale ke ya downfall nya lenyalo laka kapa relationship ha wa bona. Why? Because your mind mo mamedi wa karata ha ya ka gona o jetsa gore mare batho bana ba nghulela tabeng ya downfall ya lenyalo la nkuero tseng ka tiba ntse bona tipa ke yane ya nkampa ka ba puti. That is the problem ya batho ba sa gone o inane mo mamedi when o relaile batho ka bo madimabe o tlo advice wa le ke batho ba ileng dira tsa bophelo bao di ene mitsa lenyalo la hao, because rena le di family mo mamedi intse le bo o se ba hao intse le mmao rena le bo mme ba ileng di ene mitsa di success tsa bana ba bona.
Yeah. And the problem kore the enemy tsena mo mamedi ha ditli di hlaha di o bontsha hore ke am your enemy ba ka etsa ka re ba o supporta ba ka etsa ka re ba eme le wena ba ka etsa ka re ba lwana dintwa tsa hao ka nthe mo mamedi. That is why una le batho ba gona go advise how we roi shaba advice here o tolerate a good advice mar house na bohlale ha e tlo ba advice e tlo benefita wena. It's an advice e tlo benefiting the enemy tsa hao. Rena le batho mo mamedi ba sa gona go nagana hantle ba sa ka mo gona se bedisa dikelelo tsa bona mar ba ileng ba dumela di advice tsa batho but ka bo madimabi batho ba ne ba advice ba ne ba sa advice for wena hore wena o thusane ba ne ba advice tsa wena your marriage e wele fatshe e puhlame ene ba mamedi ba bang ba lona le la dumela batho. So that is why holy dangerous lona batho ba dulang le batho ba sa gone go inane le mathateng ko ba ke le jetse mamedi re tlo kwa hle ke le jetse le mathateng ka tsele makatsang eno thole re bile ha gone inanela ha qetile ba le stable o thole la o soro wa mothusa hore okay baby let us hurry etse solution aba le stable na sa batlole o mamela batantsa sina le kelo le monate a le disable nyana o batla le bo disable nyana o hloka granting nyana maro ntsa gona o mamela batho ba ba wa ba mamela eno shebe mofuta ba mamela wa batho ba ba mamela because most of the time when we see only disable nyana ka rakereke I mean ka rakelello o ba so much comfortable to be associate yourself le batho ba disable ba tswana le wena abango. When you are mentally disabled, over so much comfortable to be around Batwa. That is why Batwa disabled kelilo Baba so much comfortable to Batwa disabled. That is why Batwa Matekwan Batwa Ratata Matekwa. Batwa Snafe Baratata Malaba Barato Jula Batwa Snafe. Ditsoti di ratata mali ditsoti emolemo o tsa wa society le batho ba o na hananjola ka bo now ka bo madimami ka rata when we disabled bohloko ba ha o kore ha o tlo gona le o bona le batho bana ba o lahlisa o vumane yonke into ba batla bana ba ba ka bantsamang bana ba batlang ho eletsa e tla be le bona ba o diela mara batla ba bua ka ba o thusa. That is why ke tseng batho bana bantse o thole batla ba re tswa mieke man tswa here wena bole sore batho bana ba nsupporta ba nkupela bohloko but hantle mieke yena ka pa tswa yena mo tlwele it is I go benefit wena hantle ba bang ba bitha ba bohloko ke bophelo ba hao ba bang family ya hao di sisters tsa di bohloko go runyetso ba bang ba kwatile because bana ba benefita wena and now ha ba sa benefita because unyetsi so ba kwatile so each and everything that can work for them e ka ba sebeletsa gore ba o tlose lenyalo la hao gore ba tlo benefit ba tlo yetsa mo mamedi they will support you they will batla etsa ka re ba o supporta ba o rata mara hantle mo mamedi wa ka rata ba batla go tlosa ntwenyana ke kopa go balla ina re tseba go kwala a re kwalenda kopa go balla ina re tseba go kwala. Thank you. She cheated 4 times. I will forgive her. I will fight for her. I love her. Now she's cheating with a married man who is a teacher, but I love my wife. Mosadi cheated 4 times. Now cheated a married man. Okay. E tla batla re shebe hore e ka dile kae because na go tsedi ho thola hore mosadi yona ke a good student le rutueng ke a good teacher e a itsala o thola hore mosadi wa hao o ba a good student o ba perfect ka o cheat because di qadiwe kwena as o bile teacher ya hae now wa excel e a itsala. 2 if isi jwalo le student o student ka cheat le hanza tshwarela batho ba tseba keng the more o cheata partner o antsa o tshwarela le ha o tshwaretse o na le ntwe khephuile ona le ntwe khephuile ona le ntwe khepula mo mamele la mothaka re go tshwaretse because of love but you need to know that ye ona le ntwe khephuile e tla reng ho sa mo mamele the more khepula lam apple o iluma o ntso o iluma
go na le nako yeo go seng sa hlole mo o kgona go ka loma e le gore go fedile ha ona mo ka hlolang o loma teng. So pain tsa rona di tshwana lao when o heta motho ka cheating o tshwana le motho ya lomang apple. The month o loma apple mo mamedi wa karata the month o ingwata o ntso e gephola qetelong ya qetelo hona le mohlang o sena mo ka hlolong o loma because o fedile. So if o se ona na tseba gore o butena le ka bontsha mo tshwarela but hona le mohlang this guy o tloring a baby ke sharp ka wena. Mamedi nomoro tsa ka mohau Assembly 073 202 9079. Can you repeat that? 073 202 9079. Ke counselor ke tsa marriage counseling ke di etsa kaofela wena mo mamedi wa Motho FM o ka ncheka mono ka nromela WhatsApp ke di etsa kaofela wena mamedi ke di etsa kaofela kere ke runa mamedi e bona face 6 o kana matikisa face 3 kapa face 7 o bore fela ya kere ke ya moruti November pela madi tlhabe ke utlwile tsatsing le ke rapela batho ba lo ba jwetsa batho re ya balahla batho ba se ba fihla wena November o re fela ke kere ke ya moruti November pela madi tlhabela mamedi ka rata re pela shopa madi tlhabela ba tla o theola teng wena mamedi re kena ka 10 o'clock every Sunday tlo mo mamedi ka la tlhone ke na le ke Friday wena mo mamedi ka rata nto kima kana mi kima lo mane tende o Jesu uthi kana ba andimazi gama lakhe ubrother Enigma yeah. Enigma on address itse lena on shapile ka Friday mo mamedi kopa le tlo shebela le ke Friday ga yaka ka morao re Enigma brother Enigma a bue le nna on shapile ka mo pelong mo mamedi ka la bohlano le ke Friday ka 9 mantsibua ke kopa le ka sheba hore mantswe a Enigma a yentseng pelong yaka tate modimo le blesse ke a le rata ka pelo tsa nna kaofela mo mamedi wa ene ya wa sekhaya easy o black ka khala mogotsi wa re a leboga. thank you family Bye bye. o tshanda makasa isi number za oh ya zamana Sapo John Sharp. Sharp man, thank you so much. Number Takaki 073 202 9079 073 202 9079. God bless you guys.